albabu sabi'u dambugal jeeɗaɗa ɓangal alkhul no yewta en fi waɗugol hul ko sortodirgol ko sertugol e ɓeygu mum ko alda mi mana e jombitidirgol hande kadi waynodira few hara ko sonnajo on ƴetto jawdi jonna moodi mum ɓorto hara ko kanko ɓorti e jungo moodi makko. an ibnu abbas radiallahu taala anhuma anna imrata sabit bun qays no sonnajo sabit bun qays on atatin nabiya o anno ka annabajo allah sallah sallam fa qalat o inni ya rasulallah sabit bun qays moodi an o ma aibu alayhi ɓayna emi fino mi ala aybinirdemo mi añiralimo o mettiralam fi huluqin saabu gikku makko ko hino keldi wala din wona saabu dina makko kanno laaba kono nelaɗo wala kennis kon min ɓay ko gonga akrahul kufra fil islam miɗo añi wontugol kefero ka nder dina mbi mana no holli si ɓe wondi na wasi aɗa keferan kako hino e gorko on kanko sabit bun kays alego ene holli so wondi e makko ɓay tun o yiɗamo kanko debbon o yiɗa moodi makko o salantomo o ŋermaymo o heɓoto e mawdi makko ɓe mana joni le debbo si heɓike e mawdi mum tun haray si ɗafaala a konta e mo o woni kefeero haray hino hulɓini ko waɗi so sonnajo wi miɗo añi wontugol kefeero ka nder dina fa qala rasulullah sallam nelaɗo allah sallah sallam makanimo tawi noon e ko teŋirimo ko jardewil molanagui nelaɗo maki ene aturaddina alayhi hadiqatahu a wawamo remboursude jardin makko ko teŋirma ko lanno fa qalat sonnajo wi naam hi fa qala rasulullah sallam nelaɗo maki ko ayyo sabit iqbalil hadiqa jaɓu jardin on wa talliqiha accitamo tatliqan hattirde accutugol rawahul bukhari wa fi riwayati lahu wa amarahu nelaɗo yamirimo kanko sabit bi talaqi accutugol mum o accitimo hande kadi ɗon noon ko innete kon la yajuzu lahu min ba'du hatta yankiya gayran zawja dagantako mo nde goɗɗo nde o jombatamo ha debbo go jomba ha gorko go jombitamo si tawi ko hulɗu haray dagitako hay ɓawti toon hande kadi wali abi dauda wa tirmidi wa hasanahu anna imrata sabit bun kays wonde sonnajo sabit o ihtalat o sortino minhu immorde makko saabu jonnutugol mo tenge makko on fa jala nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo waɗi idda makko haydatan filande wotere wa fi riwayati amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi inda ibnu majah anna sabita bun kays kana o laatike damiman e ɓe mana ko wiyete damim wo kays ko damim ɓe mana ko ni damiman ko aaden kana yeesojo ñidda yeesojo ñirɓindo yeesoko ko ella ɓaysi on fof ni o mara ella go sowna ɗum ɗo wanna imrata o laati ɓeygu makko noon on landiɗo cergal ngal o ɓaala to wi moodi lawla makhafata allahi sonano saabu kulol allah ida dakhala alayya si tawi woni o naati e hoore an hakke ko o mettatalan ko yeeso makko ngol mettatalan la basaɓutu fi waji mi tuttayno ka yeeso makko kono ko kulol allah na woni hadde mi waɗa ɗum holli moodi makko welatamo ka joni noon ko ɗum o golliri ɗo hikma eɓe waynodi si ɓe woni ɗon ha ñande goo allah danɗo o tuttimo ma o banteke mo ma o salandike mo mbaldi ma o yawi o nunnomo inni ɓa yeeso ngol no ñiddi o nunnta ko on andi haray o heeɓi geɓal keferan kako e nder dina makko o naal kefer kono o heeɓi geɓal keferan kako donc onon sonnaɓe rene moƴƴa watto yiili wali ahmad no ka ahmad min hadisi sahal bun abi jusma e wa kana dalika laati ɗum ko ɗum ɗon laati awwal hul'in fil islam ko ngal dewgal ɗon adi wonde hul'u e nder dina